онна народтар эйлэх болулара бу ханны багара сударства текили сайтар төрөтө була. Народтар сомологор онна түпсүлөк болактарына өтүткөгө бөгөргүр онна эники кескилер түстүнө. Сомоголохун жекергенге иллахтик этеңге олорун өйдөһөн өйөһөн биктеңге жеректин жолунан толорун. Сомоголохун кең аймактар түнсүлөк боларга жолохун ужорттан өскө бит сыжандар тани дерттен ен ыяктан. Сомоголохун бары бирге өлени камнаһы да кыйын түнсүлөк боларга жолга сыпсылас эйгени терин. Сомоголохун бир түлбәгә барыта тупсарын тугар олоққут жылгагыт төрәгә силистәх булуга угар. Сомоголохун будайдуга сүз арас омуттун алтыгын ыралак багалак сайдыга тиергет тугар турнум. Россия всех объединяет, народов много в ней живет. С единством вас мы поздравляем, что празднует родной народ. Единство – это мощь и сила, а это главное для страны. Так все же будут едины, все счастливы и равны. Хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю, наше становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив.